Turi mu Rwanda. Ibihe byiza we wahisemo kudukurikira kuri uyu murongo mugari. Ibintu birakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'akababaro, agahinda ndetse n'igihombo kuri M23. Aka kanya byamenyekanye ko uyu Richard Colonel W'Ingoma wari umuvugizi w'ihuriro rya M23 yamaze kwitaba Imana. Bamwe mu bari ku ruhande rwa Kongo bemeza ko yamaze kwitaba Imana ubwo yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo FARDC. Gusa nubwo amakuru ahari yemeza ko uyu Colonel W'Ingoma yamaze gushyira amakuka, M23 kugeza uyu munota urupfu rwa W'Ingoma nta kintu irabitangazaho. Ariko M23 yemeza ko hari igitero cya drone cyatunguranye kikaza guhitana cyangwa se kikaza kujyana ubuzima bwa bamwe mu basivile. Nitwa BYT, subscribe yawe n'umusingi ukomeye kuri umurongo mugari wa YouTube kugira ngo tuze tukugezaho inkuru zishushe kandi ziziye ku gihe ndetse zizewe. Ndagushimiye cyane wowe wasoje kubikora, Imana iguhe umugisha. Imirwano ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimaze kugaragara ko cyangwa se bimaze no kwemezwa n'abantu benshi batandukanye ko iyi mirwano itazigera irangira habe na gato. Bamwe bati kereka isi nayo niba yarangiye cyangwa se kereka nitutaba tukiri kuri ubu buzima bwo kuri isi. Muri Kongo nta mutekano uzigera uhagaragara mu gihe tugituye kuri isi. Ibi ni ibitekerezo bya bamwe na bamwe. Wowe utagiye kure ubona iyi mirwano ibera muri iki gihugu izagera ku musozo ryari? Comment yawe ni ingenzi. Nyuma yo kumva inkuru y'akababaro, bamwe bahise bacika intege ndetse abandi barwara ihungabana. Bati ni gute umuntu nk'uyu ufitiye agaciro M23 yaba yitabye Imana? Gusa ingabo za Kongo zikaba ziri kubyinira ku rukoma ziti twivunye umwanzi wari waratujengereje. Ubundi nubwo W'Ingoma yitabye Imana ntabwo byatunguye igisirikare cya Kongo kuko bahoraga bamuhiga uko bukeye ndetse n'uko bwije. Ubundi kugira ngo umenye neza uyu mugabo yamamaye cyane ubwo M23 yashize ku karubanda amakuru ivuga ko igiye gutangiza imirwano ku ngabo za FARDC. Ako kanya yahise ibishyira mu bikorwa, noneho itangira kwica bamwe mu basirikare b'ingabo za Kongo. Uyu W'Ingoma rero yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yerekana intwaro zafashwe na M23. Uyu mugabo byavuzwe kenshi ko yitabye Imana ubwo M23 yafataga Uvira, nabwo ingabo za Kongo zigeze kuvuga ko zamurangije. Muri make bamubitse mbere y'igihe, nyuma akaza agaragaza ko agihumeka. Izi ngabo za Kongo zihamya neza ko atagihumeka kugeza uyu munota. Ziti ntabwo yaba agihumeka umwuka w'abazima kandi twewe koko turabishimangiye twamusoje. Bamwe muri comment bati ibintu biri ku rundi rwego. Abandi bati ntabwo twabyemera ko uyu W'Ingoma yaba yitabye Imana. Bati wasanga ari ya makuru tumenyereye leta ya Kongo igitangaza. Abandi bati gupfa ni ibintu bisanzwe, noneho byahurira nuko uri mu mirwano ikoreshwamo intwaro bikaba akarusho. Abandi bati mukwiye kumenya ko isasu ridatoranya habe na gato. Nawe ntiwabura icyo wandika muri comment ukimara kumva ko uyu Colonel W'Ingoma ko yamaze kuvamo umwuka atakibarizwa muri iyi si y'abazima. Dushingiye ku makuru yatangajwe na leta ya Kongo, subscribe yawe ni inkunga ikomeye kandi cyane. Andi makuru yatangazwa igihe runaka ku bijyanye n'iyi mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndahari gatanu ku kandi. Nitwa BYT, mukomeza kugira ibihe byiza. Muri Kongo ibintu birakomeye.